Neću ja dugo, ja se ovdje osjećam stvarno sa svojim dragim prijateljima, sa ljudima koji su iznijeli vjerovatno jednu vrlo važnu političku utakmicu u kojoj su pokazali da narod svojom voljom može izabrati ljude koji će ih predstavljati u Banja Luci. I ja sam zahvalan vama, ali i brojnim građanima Banja Luke koji su bili dovoljno hrabri, dovoljno odlučni da glasaju za našeg Draška, za našeg gradonačelnika i naravno za listu PDP-a u Skupštini grada Banja Luka. To pokazuje da je taj val promjena krenuo iz najvećeg grada Republike Srpske, iz Banja Luke. I to se vidi u svakom dijelu Republike Srpske. Gdje god dođemo, a evo ovih nekoliko sedmica iza nas smo obišli veliki broj opština i gradova u Republici Srpskoj, svugdje je pozitivan talas koji se osjeti iz Banja Luke. I to je ono što je Banja Luka pokazala ovaj put. Da hoće jednu normalnu, jednu narodnu, jednu slobodnu vlast koja će odgovoriti svim izazovima sa kojima se ljudi suočavaju svaki dan. Ja mislim da je ovdje kod nas potpuno evidentno da se radi o borbi između dobrog protiv lošeg u svakoj sferi društva, ne samo u politici, ne samo u političkim strankama. Nije ovo samo borba PDP-a protiv SNSD-a. Ovo je borba i u zdravstvu, između radnika i neradnika. Ovo je borba i u prosvjeti, između onih koji žele dobro i kvalitetno obrazovanje i onih koji su tu samo da dobiju platu i da ništa ne urade. Ovo je borba i u pravosuđu, između čestitih i poštenih sudija i tužilaca kojih ja mislim da ima, ali da ne mogu da dođu do izražaja od onih koji su upropastili dolazak do pravde i stvaranje jednog normalnog društva u kojem živimo. Ovo je borba i u policiji, i u sportu, i u kulturi. Ovo je jednostavno borba između ljudi koji žele normalnu, slobodnu zemlju i onih koji ih žele da nas zarobe i da svojom otimačinom, svojom bahatošću, svojim javašlukom jednostavno imaju privatnu državu. Mi privatnu državu nećemo, mi hoćemo zemlju u kojoj su jake institucije, u kojoj zakoni jednako vrijede za sve. I zato smo slobodni u našoj namjeri. I zato dolazimo svaki dan u svaki dio naše republike da ljude pogledamo u oči. Mi nemamo šta da krijemo. Naša politika je čista, kristalno jasna i usmjerena ka tome da ovo bude najbolji prostor za život, a ja sam ubijeđen da jeste, da imamo odlične predispozicije, da imamo odlične resurse, da imamo divan, dobar, pošten, možda nekad i naivan narod. Možda nam treba mnogo godina nekada shvatimo šta je laž, šta je prevara, šta je beskrupulozna politika koja je toliko bahata i koja samo grabi proklijeti novac sebi, a narodu ne ostavlja ništa. I zato ćemo nastaviti tako snažno, odlučno, kroz Banja Luku, kroz cijelu Republiku Srpsku, da konačno dođemo do onog velikog cilja, nakon velike pobjede u Banja Luci, a to je 2. oktobar sljedeće godine. 2. oktobar, nedelja 2022. godine je borba za jednu normalnu Republiku Srpsku. I ja sam ubijeđen da je svi želimo. Ništa drugo, samo normalnu, slobodnu, zdravu, jednakih mogućnosti. To je ono što mi želimo. I zato vam hvala što ste odlučili da budete dio jednog pravog, iskrenog, narodnog tima koji se zove Partija demokratskog progresa. Iskreno sam vam zahvalan. Zahvalan sam i ljudima u gradskom odboru naše partije u Banja Luci, predsjedniku odbora Stani Vukoviću Drašku i svim našim odbornicama, svim našim članovima odbora koji su jednostavno predani toj jednoj osnovnoj ideji, a to je da zajedno gradimo jednu bolju budućnost. Još jednom hvala vam. Evo, po ovakvom vremenu nas ne može niko spriječiti da se zajedno okupimo, da razgovaramo, da se pogledamo u oči, da podijelimo članske karte i da krenemo u jedan zaista naporan posao koji nas čeka u narednih skoro 15 mjeseci. Živi i zdravi mi bili i nek ste sretni.